Tuan-tuan, kita nak tahu kita mati macam mana, kita tidur macam mana. Seperti mana kamu jaga dari tidur, kadzalika tub'ats, begitu kamu akan dibangkit daripada kubur. Siapa kata ni? Nabi. Ada orang yang balik-balik rumah letih, tak kepala, hilang, tak ingat kat Tuhan pun. Esok mati pun dia takkan ingat pada Tuhan. Tapi kalau nak tidur, baca ayat tu, baca ayat ni, last mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Esok nak mati macam itulah dia, ingat kat Tuhan. Siapa yang bangkit tidur, baca doa bangkit tidur, esok bangkit pada kubur pun akan baca doa itulah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebab itu tidur ni kena begitu protokol, sebab dia permulaan akhirat. Jadi semua ni kena duduklah hati bagi kuat. Sebab itu orang soleh-soleh melangkah Allah, Allah, Allah. Sebab mereka nak langkah lepak ialah Allah. Kalau langkah lepak Allah mati, itu lepas nak.